Reka nongere mbasuhuze mwese mukorera kugira Talk Sport, ubuzima twimanukirana amakuru menshi cyane agezweho cyane. APR FC ibonye umukino ukomeye cyane wa gishuti wa mbere yitegura shampiyona ndetse no kujya muri CAF Champions League. Nabo kandi Rayon Sport nayo ifite undi mukino wa gishuti SN y'ikipe biri gukina. Zose kabisa transfer zone nyinshi cyane zivugwa muri Rayon Sport zandani nyinshi cyane. Hanyuma rero mbashimire mwese kabisa mukomeze gukora like, share, comment kuri YouTube channel Talk Sport ubuzima. Hana mwese murayikinga video kabisa, muraba agaciro kabisa, nimwe mutuma dukora cyane. Hanyuma rero kuri iki cyumweru ikipe ya APR FC irakira Gasogi United mu mukino wa gishuti saa 9 z'amanywa. Haraza rero bakaza kuba ari bubere ko ku kibuga cy'imyitozo ya APR Ishyorongi. Umukino rero wa gishuti wa mbere ya APR ikinye nyuma y'isozwa rya shampiyona, akaba ari umukino wa APR wa gishuti ukina wifasha kwitegura kujya mu mikino ya CAF Champions League ndetse no kwitegura shampiyona 2025-2026. rero bakaba tubwira ati ni karibu, gusa nta biciro basizeho wenda byo kwinjira cyangwa se nimba kwinjira ari ubuntu, gusa basizeho ko ari karibu. Ibijyanye n'ibiciro tuzabibagezaho umuntu zacu zibanza zikurikira kwito ku munsi w'ejo. Hanyuma rero abafana ba Rayon Sport muze hafi ku munsi w'igikundiro Rayon vs Yanga n'iryari. Hanyuma rero akaba ari kuri 15 z'ukwa munani kuri stade Amahoro Groupe Stage Game. Akaba ari umunsi w'igikundiro kuri 15 z'ukwa munani 2025. rero Rayon Sport ikaba n'imishinga myinshi cyane bagiye kuvuganaho na Yanga, irimo kuba bafata amakarita abafana ba Rayon akagira ibintu bagenda abafashamo rimwe na rimwe, ndetse bakajya abafite amatike bakajya babagabanyiriza ku matike yo kwinjira bitandukanye n'abadafite iyi karita. Hanyuma rero turacyari muri Rayon Sport. Rayon Sport kandi nanone ikaba yongeye gusinyisha Niyonzima Olivier Sefu, wakwasine rero umwaka umwe wa kontra, akaba yongeye bwongere kwifasha rero muri imikino shampiyona 2025-2026 ndetse n'imikino ya CAF Champions League. Akaba rero yongereye amasezerano y'umwaka umwe rero ngo makamunani. Niyonzima Olivier Sefu kabisa arakeye cyane. Hanyuma tukiri nabwo muri Rayon Sport kandi nabwo batubwira ati defensive midfielder Aimable Ntarindwa yasinye muri Rayon Sport avuye mu ikipe ya Mukura. rero akaba ari tiru yabaye yasinye kontra y'imyaka 2. Hanyuma rero uramutse ugeze hano utarakora like kabisa, sinzi ukuntu waba umeze, cyangwa se gukoresha ya like comment, rero ni iby'agaciro. Turacyafite n'andi makuru menshi cyane avugwa muri Elo kabisa. UEFA Women Yellow akaba rero ari match nayo ikomeye cyane, match y'igihugu y'Abafaransa ndetse na Allemagne cyangwa se Ubudage. rero ni match nayo igeze ku gice cya mbere ari igitego 1-1 mu gihe Abadage bari gukina batuzuye ba karita y'umuhondo, mu gihe Ubudage kandi bwatsinze kuri penalty. Ndabashimiye cyane, mugira ibihe byiza, mukorera like, share, comment. Ciao.